Confederation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Upper Shillong Circle Metasi Kindu Unitary Katrat Animal Husbandry ba AL Happen Pen Pau Kajing Persia Kajing Tumu Basap Sap Ban Ajaka Upper Shillong Mat Pen Kerja ke Petrol Pump Anjali Haba Kranch Kila Pathai Kubor present ke FKJGP Upper Shillong Circle Samlakit Baklang Nong Plang Ulong Bakaseng Klayo Jing Tep Bakladan Kajing Le Jurep Sap Sap Happening ke officer Katrat Veterinary Bakitra Jang Petrol Pump Kabadan ha Anjali ya kajaka kabadan ha Upper Shillong layo jingte pak sarkar jila kadan jingtu ban ajaka bantai thamai ke Anjali petrol pump cha Upper Shillong kabadai ru kajaka Jabatan Animal Husbandry and Veterinary na kabenta ban penkelua ya kesrak laong bakit bang ubakit bak laong bakaseng kam persya ban penkenria ya petrol pump shikawe kajaka ndre kaseng kan yang persya ban ajaka ha Upper Shillong namal bakaseng kasngau badang dan kam Tanat Animal Husbandry and Veterinary bantai ki office kaseng ban kintiu ya ka kam ri jingri to ka jingwan jong im tarsi na kalian ka FKGP Upper Shillong Circle jing senrar lang chief of license ke tu juga strobudi pani kendo yu concern minister beri pek kami ya ka tanah di sini juga veterinary hek ka jingwan jong im pani kendo kolong hadian ba nilayo ka cikte patikana ba mendem step kanu ka inspection hapreng ka department juga veterinary ba lakhli bat ka tu kening yo officer ban ai jaka ya uni petrol pump Anjali ban chef no shapo Upper Shillong ba kata ka jaka ka baki pan la kalian jung ni petrol pump Anjali kalong do khalai jar sanspa square feet ka jaka ban sna ya betul petrol pump dia ka ngi wan ye kendu minister ka ni ka puam ban penpau ka jeng persya ka bangi leleru nginom ailat ya kini gibril ka bar begini yo jaka hapo ka jela ka jungi khamtam ba kini non tribal wah ngin kerja mi kata kini gibril ka bar ngi di schedule area Pak ku makalong muta ka veterinary kadang dan kamban penyiar susu ki bubun ki tenat dan sakri ni iba kajing kiu juga marba margi ido ki ini segi bomata sil ba kajing dan jong tiga jaka ko Upper Shillong juga veterinary kan nyarap susu ban le igui pat ki farming ki bang tay mar kadika bodan maka potensial keduk atata ka jaka ka balahe kalau hurut surok buat kepala praktis aduh sana buat praktis ni di horkit ordang nak liang jongseng ginom ailat bakane kajing ai jaka yu ni petrol pump Anjali budai do sam sini bagian ai sak ke jaka ban snai ke petrol pump hang te po Upper Shillong dia kata hi dia gerbana kaliang jong minister la su ongingi ba kani kam hap bo cikpi jugu nomor report khoi gilale kata tanat urban affairs ban penhe ya kata smart city ban wara itu development gitu repair rega veterinary apa kadon ke jaka kasu ai ke jaka kat kumka instruction jo government tina kalian jongi hadian dengan stu ba health veterinary minister umla macam berai highway bang ding penta nomor ka jaka ke Shillong tang omki peni ka jaka dengan sa yadu sigi bor ko jong wal ara de bani kundu chief minister ne yuwi bor ki break mi ru in sa shim ni senjam patikana bat om tang nak lian jong seng le ngi pinti ba kani ke jing ai jaka sigi barsela nak lian jong ingin persya or ke ordang bat ni sa mobilize ru da kanu no ka senjam ko kham tenge la sarkar kam skap ini ki jing gawang jong kemudian ban kendria agni ka pom ni pom don po Anjali shatai po rumia po farm to po pastor kamu kan lo kelaya kita juga keren tadi pak tim ngam tip kajing keren nomor mangi nak si ki kot kislah gini ski lihat sengi pat ni yo jiktep ba mene kan ke inspection for school ji tingi ngim simlalet ke inspection ni ba mani kenduk suan ya ki bor di mi tam concern minister dan kita pengin tepa ko jik sang ni ko ni kita mau pihak dia nya min mak snow game nomor katu jik sa ka jaka sorkar rei kumno pat ka sorkar kan a jaka sikidu silat pingapan sutu para man kapur ki brio jongi ki jaka fair syong bisa kandang dari sorkar kam tuai ki jaka mo ti rei hoi ni sutu ba kate ki jaka kam slam rei adu mana pen ki jaka so ba dak jongi ni so panong ba kate ngelti ba dei tilar kila pan ay ta jaka lara ka sorkar so kulut mesin kala pan ay wi jaka ngim dan persa ngim dan kono no persa ngin nom sa bagan ay jaka po Upper Shillong ya kan po pom kebri har nang Anjali